Biamono. Biamona soga tera. Sinyomba chiwa jenu. Sinyomba chiwa jenu wangina batire kuchia unanda geteiga. Nyomba nero rali. Abagaka bae namo ina liga. Ekera to konyoro mugaka koru itibo. Itiba alibo nyanga mama to yoro yo maja kwana. Wose kiongeti. Bagaka umba yo. Kiongeti. Thank you. Biamona singencho yoko ngari bagiri na nchinku ane kuru kiongeti maati date wate barende abana bane barimu akiruna mangana bunaya kyaero nuchukuru obiru kurara lemereri mono kera makweli nabakoleta rero kare bagatebinga nkoleta ari kinururo kini rero nabakorea nabwago guita onyentu kuyira libagari nene lyokore michinka kiri kyakuniru gorinda abamintu litukuria rero omuntu korero ukodire nsema yaye na intu tigatorosi chingendo chitu ngani nyarikana na intu kato kogenda etuke ngama eno gosembera intu chikorana n'umwana uyu yorire gorinde nkeri tan Steven moyegi n'uyu nyebwali igorinde abana bari remereria itibo ya itomate igo nabekoro kwitibo gosenya bonge onde naro onde tayo Johari SDA judge kuru Nairobi ekwaya rambi na bokoreta igonya gotumire oreta rambi ya nyo muntu gutuma tigado mukarani anya basoma rambi abagiwa kubeke mitambo abantu wa minto kwa wakati huu tunapoendelea katika hii sherehe ya mwenzetu, tumepokea rambirambi kutoka kwa Mr. John Kerongo ya shilingi 100. Asanteni.
Nyangoso Church Choir. Ekeronko nyoro mwako uliokorokwa bundi nyang'au agocha alipresenti kanisa ya Catholic. Bundi. Nyangoso igeke medambo. Nyangoso main. Mbia mwana Nyangoso.
mono umugaka ndege njwango urwe ngora esenge njoga nda yanyorire mitambo munyakwe arigania esenge njogo tero gwo abantu barugise moinya kyonsi abate bigwa kire nyoto kwata makongo wanore ndeka ketenga Italian ndege ngurukwa mugaka moja isengia seke kusigale mumurone abana babisengi n'abaje kurobana bensi gambate ibipore gaki kiranya mwaki runeka nene mono tari ugwanja kwinu lakini nyasaya tokutigera aruna ngate no more more ne bya abana bambiro makuri araga gocha tari kwa kariboti ni ga gocha kikira jindi kyonsi atali ara tangani abali ke kwane ko senkare ngara kinti atotigera omone na nyasaya ngane ro gato twara mange mbyamana soko mali bageri okumu mwikani gorara kera kini gambate bigambo yamana saya abe mbyamano ukijaribu kuja hapa uchanganye lugha na bora kwane ekekusino bigusi 10 lakini okwane Kiswahili kama abakonyora abaminto baigura chinga kimoko te unga imoka
buyamono chinga kiechi na ajenjirie kipindi yongo mwali kanio mwalimu David ogeni asenge njoye kipindi geko bwati buyamono aselibaga oyoka baretire gakorukwa nisiombiro enkano aga kenyoro na kieke de kanisa no Uganda buyamono sana. Asante sana mwenzangu Elda Evans, nami mmesikia naitwa Mogeni. Nataka kuwafahamisha kwamba hii program unaona tunaendesha hapa ni familia imetengeneza. Sisi tumepewa tuendeleze kipindi cha familia. Kwa hivyo popote tutaweza kukosea, ujue kwamba imepangwa na familia tafadhali. Na ninawaomba tuwasiliane vizuri, tusikisane, ndio tupate kumaliza huu mkutano wa mwenda sake ball. Nataka tena nichukue nafasi hii niwakaribishe, nianzie wenyeji Ugetaurio ward. Tumepata wageni kutoka town zetu mbalimbali, tukianzia Nairobi. Nairobi ni kubwa sana. Kutoka Nairobi wametoka kutoka Utawara, wametoka Ruai, Kamuru na vitongoji vingine vya Nairobi. Hatutaweza kuwataja nyinyi nyote. Mbali na hayo, tuna wafanyikazi wa serikali wako hapa. Ni wengi, nanyi tumewakaribisha sana. Nafikiria administration especially tuanzie nyumba 10, chief and his office going upwards. Nafikiria wengine wamefika hata kama hatujaambiwa na wale wako njiani. The ushers, please let us have those visitors names here. Sasa kabla sijawaleta ama sijaleta wale wanahitajika kuongea hapa, nataka nimuite mzee wa kijiji ambaye ni jirani wa karibu sana wa familia hii, apata kutufungulia hiki kipindi. Chameni mkicha hapa mchanganye tu kiasi kekusikigira wiche mbia. Mzee Samuel Ayuma Yaigoti, welcome. Yamono aseli baga Elieta Samuel Ayuma Yaigoti ama jina jingine Oyugi, hayo yote ni mamoja. Mimi ni jirani wa Paulo hapa. Nyumba ya nyanya ama bibi ama babu, ukinyosha mkono tu hivi unanisalimia. Kabla sijaingia kuongea sana, ningeomba yule mtu mmoja yana yule na Biblia yake kusi, tafadhali anisome basi moja. I'm not preempting mambo ya pastor, lakini nahitaji hiyo moja tu. Amangana yebiro ibere sana ibere mustario 14. Hebu nisome tafadhali kidogo. Kuna jambo moja hapo nataka kuongea juu yake. Sitaki kumaliza mambo ya pasta, lakini pasta na yake. Ikiwa basi ulikuwa na hiyo, basi bahati mbaya hapa, bahati nzuri.
kuna jambo ambalo nimefanya nikahitaji somo hilo. Unaona, nchi yetu leo ina msukosuko wa pande zote mbili, Azimio na Kenya Kwanza. Nikiangalia kwenye television wakati mmoja, naona kiongozi wa Kenya Kwanza akiwa kanisa akiwa na mapadri na pastors wakimuombea. Nikiangalia wakati mwingine ninaona kiongozi wa Azimio vile yuko kanisani anaombewa. Swali mimi nilikuwa najiuliza, hao mapadri kwa nini hawawezi unganisha hao siku moja kanisa moja waombea hao ili nchi yetu ipone? Kwa hivyo hata sisi mapadri tumeanguka, tuna support wengine sehemu hii na sehemu hii, laana zimekuja hata masaba yetu. Sasa tukiweka mimea haiwezi kumea, tunaanza kusema ati pataraisa mbaya. Sio pataraisa, wacha tutubu, tulilie Mungu, tujukue tabia ya Yesu. Tabia ya Yesu ni upendo, ya tuna. Hebu niombe. Asante Mungu kwa yale machache tumesoma. Mimi kama binadamu nitaweza kosea, mahali nimekosea naomba msamaha wa dhambi. Mji huu unaujua vile watu wake wanakaa, wala ambao wanatuondokea kama Paulo, wewe unajua. Lakini kwetu uovu unakuja, tunaomba msamaha wa haya ambayo yanaendelea. Ikiwa ni laana zozote ambazo Shetani analeta, tunazikataa katika jina la Yesu. Damu ya Yesu ifunike mji huu. Mambo ya kilio cha watoto wadogo na wazee tunakikataa katika jina la Yesu. Tutakapokuwa tunaendelea hapa, Mungu tuongoze, funika anga ya hapa na damu ya Yesu ile iliyotiririka katika msalaba. Wale ambao wote wamekosea kwa njia moja ama nyingine, wasamee. Samea vijana, samea wazee, akina mama na akina baba. Sama wanao mambo ya usharati, tunawakana na tunawaombea waokoke. Vijana waokoke. Mungu wakati huu tuongoze. Wale ambao watakokuwa wanaongea hapa, waongoze yale wataongea. Mungu waombea hii familia ipate faraja. Tumeomba ya machache kwa kupitia kwa Yesu mkombozi wetu. Amen. Yango ni machache ya kwamba wageni mmekaribishwa, mjisikie mko nyumbani, muwe mnaongea. Asante. Thank you Mzee Ayuma. Niliwaambia tutaweza kumaliza kuwataja nyote. Kwa mfano tumesahau ofisi ya Mungu, kumaanisha pastors, reverends, hiyo ofisi mpaka huko chini, na nilijionea kwa macho yangu retired chief Mtori na bwana Matoke Ubuogi. Tulikuona, sikufikiria tukuona, na kuna wengine wengi hatukuona. Chingakie chinganchere ande muna iri abangu chikorangiria emyaka yabo nemenene. Sokoro ya maremu ekaronga sokoro ya maremu omwakanere kobia togana engoroke ng'ama okoro na enchu
tokuona abagaka omong'ina obwati omogaka sokoro ya marehemu nabo bararu bosansa nabo bararu gionse sokoro ya marehemu nimaete ng'ambaro wasasi wa mama bo wasasi abaibuli bake rubumba aya omugaka ninga rubero abatenga egurupu ene abanta miaka ya engero taminyoki to chigorere maumbono bagocha chigocha gaki chigocha nga abarwa gionse libatenense me abaru bosansa batenense me nande nabo barwa abo n'abandi namukoranga imoko ibeka kero mwikira basi senge chitsa iga wabanyene lakini ngo basaba mwire chinga kichinge mwasikinto chakere ya mono ba minto ara sumo kaso Nyasaye andi nabakwanirira ng'ani bwakire ketore samangana iga ntuntu aboka na tore moya na tuwende gukwa nikiara titora tininiwa mubiri Nyasaye mondo tanga urare no aundo mucho corone Nyasaye ora oyo mutebe byache nseye nando te diragende tukwamiriria iko tugwitaba tikatwitabe nga Paulo utimukire aganye umutungi oye kirago chagocha twatebe nga nanyare kubatura kimbire sibara bekwe itubono ko twale ko sabanya tokonye na intundu ekero turi moya ntutakirinya sa tokonye taringa intu twanyarire abayigu bane Manyange nere Omwamba muno monene abayigu bane mwezi pi munegevu Paulo naye kwa mulendete paka munabiru nganaiga emereri wano kiagera amakwiri gago itonde bwenzi Nyasaye bubu tongi igo tugu mwetigira tokorere munatagite linde achago chekero kero kendi gionsi araje na tuirenka tujigutimoka kare na kare asenka chinga kiji Jeremia sikini ngurukwa pisenki moko yone abayigu bane mwezi pi injenya korome mwezi pi tikatu toremererina nitubeke ibirenge libita se Nyasaye abageni baja Nyasaye nabakonye nandekera tukwirana aturinde kuika muna aturinde naende mbuya muna sogontegera yamuno mugaka endesa basiyo kipindi abaminde nabakwaniri mbuya muri notora soba kom samarieta nyabutabere kero bono mwana one lakini naera onderete na moire pole ni familia yomujio mucho korona kera sirete naona linga Nairobi na igwete ngachanga ikorora na twaturumbu gete yorogoja pole Aaron nayo bono mucho wate starting
kurwo mugako kirba sire tundwanya kuiba kwa ngondo bwensi no mucho igo ole organized tugusaba Nyasaye arendo muchio n'abachukuru bari batigaire mubamo mubwere mamo mino n'abaisomoke linde inse no rogendo tuli imbwate amangi abaminto mwere kinsa chingendo sarie mukutano abaidi abasana bakwani mbuya muri mwese somo ya gumo chokorone njema mumu abakirbo koteba ngapore abisengi sangine korayane mu chokorone uralire atokumuruka mwagi mukirbo baba pole nene abasana abaidi abakansa singe yo manebwe wanne kubasaba ngomare turaganie no se itotwes montali se ora targo tigora otaitele dinsa oyo kule mwagi oyo mintongo mawinje ngubwatu mwagi abaminto abakwani mwirebya njengo kwana Joni abere pero no mwana one Paulo no mucho goro ntego nyari kana to kwana twenzi tiga agi chisa to konye rire ne ribe kero mo diga kwana rieta ekara abasani bakerubone oyo sira no mucho kwana ne bapigwa igona ketega ira ekero korera kweto mwana yaga tomnya tia kaka to ga katero monte nyomba yaye ka kerubone na ngone mitware mwana nkere tinga hatari ngare mamuna na igwa tetenge kwa tere tingare mababa anjengo hotelganda buyaga kyu mwana on kakiri gediane kerubone motani akitanya zako ko aba kurane bari bamanyete muna ninje nina kuru kakina ino moba buya morende kerbo minto nera kemuno nde buyanzi yago ika kakino jongeri kerbo mwana bana muri babe igwa muri abana bane abaya bago ntogie na nje na batogie kakitindi kuna gokwana amange kerubone toga ngonaye naye gwako ngasa abana kwa batebere nayo mungina nande nayo musati nkona gokwana amange gati aina kwane na rai Sangere kuna abakwani rimbiya muri mwese oyo sira no mucho korone nje no mokogoti omwabo mwagi kerubo no mwanone biya mono kerubo nereme manana bakwe tigamba kwani ase Yesu mbiya mule tolemererani na bensere tiga tusabe Nyasaye itumia tatu mwana no mwiko moche Nyasaye ne bwa mabira mange Nyasaye norocho mwana kerubo tata bwa mabira osirije mwana ya mokogoti yure tata mwabo Yesu mwana Nyasaye tata lende nke barwanire bagitere na malaika maten tata bwa mabira okora malakera nsema sinke Nyasaye ona olenda bachikoro bari batigaire tata bwa mabira okora malakera nsema kiara enumiyore biya mana sengenjora akora yugo etera sirite ya Yesu Kristo mutori eto njasa maria tango kuchoisi nyamoko mali magiro yo minto aki abakena banene na abakwani imbuya muri mwese nande mbuya mono woja kororo moyega bu mwana minto omwana oyo onega atete mwana no arwire tagacho bisenge inche go mwa kumingana kinate nena na muno yo nje marete ta amakwiri aitire magega tata achire gutobora bagani oyo ndoge to mwana minto imwagi tata mwabo kerbu gaki abakena magi mutiga masabo enyomba ya kerbareme gaki mbuya mono mwana onere makabisa makweli na bali na kwani abakwani rimbiya muri samalieta meri gesare moracha kerubo no mwana oyo urarire no muchukuru bali mutara kwana skogocha mwina kerubone lema Chenguru kupeni na kuambuka wewe mwamwai muka muru mwamwai kerubone lema na abana bali obwate Bwana Yesu asifiwe wairire buyasa munene anche tiga
ntebe ng'ora gochieso omwana one kerubo mochokoro yorarire tiga Nyasaye agokonya akomente chinguru ase amarieta Winifrida kerubo mugaka naperi mugusu oyo omwagi Anchi tigangire libageli koiraneri omwana kerubo pole omochokoro orarire igora abo moremereri n'abana bari bao abo bari abachokoro ase amarieta nebisiba kerubo mogaka moracha kerubo noyone ati amakwana bwairire buya enke na nyaire pore mwana kerubo pore jasa marita nsabera ngorokwa kerubo no mwana ane tigatusaba kumya na ndomasana lisanga ntwasoke abana twachira sama hora tumenya mabira manga sire tukoria rero tatumya no chenkeye yumugaka bisani no chama ngana chira mwana machokoro sire tatumenya mabira manga wabikire familia sama gokao kurigi mwana gasirete mbakari tukoria rero familia yumwana kerbati galtumna mubaraka ona areko morenda ana areko rende familia yae abana bama bambara rata tumenya banyare ko bakonya banyare batereranye abazikuru mbere batigairi banyare goikama mu mabanye batu yaye nanya sana nayo guterenda abaye n'abasani karaba arwasenke banyare ko bakonya nana bakuye gochase aya sana iriya somana kirba nanyete banyare ko bakonya ya maketu akubori abana basura se yetero mana keso mutore echo amen. Asante sana biamono abana bwa banyene kuba kwanire go toko iguya ono abangina rume uruwende aba barura abangina rume marehemu njugocha abangina rume marehemu bakorweo kuna kanisa inaitwa Getacho. Chiyumba chobo chenu washrooms kwa lugha nyingine tunasema kina mama wanaenda upande wa mkono wa kushoto nyuma ya nyumba ya wasasi, na wanaume wanahitajika kuenda upande wa kulia pale mwisho. Siku aina mara mbili, wewe ndio utaona ni gani unaenda. Intu wagia wanyenda ntochi maete toro kia wageni. Chinga kine chinu skawo chawa ndi njengo kwana abero uyu mwaginde kibono yo minto kasini cyane chini kasini cyane monspi iwobono njene lita na batebiri imbwati chikasini cyane chinyingi chire chingere cyose lakini tarikasini ono ngora chakira ndo uchi kukwana twespi utora kwana abantu batatu banne egegera tokonya chinsa njebono singe njondo yo mwai umuntu okoboyo kabere oyo mumurumo wa mwai oyure naso abakwanire abahiri n'abasani bakire kwa musubati yo mintokero bapole singe njeyo usiri omoyiwa jengo kwana basuwa ino nation musigisi oyo kubwati mwagi tatu mwakiru asamake singe njeyo chingaki na lenda tukanda bwango ninganje tena njo korenda chingaki na busiga mwate kwatole chikasi ni aba kuruso wakerubo bangaba muri batatu mwagi musigisi na nyakwewa bose tibayo karamuraro mwagi
na huku mayanga abere no ari uko umusigisi naro lakini rende narwalete lakini nonde mbia mono nyakweba nera no warega rwabo chikase ni chito mongi na ndege yori muso ondieki no warega Samuel nchumuwe cha molo bwana makotaliba na nje na bapa ni mbia more mbia odra kugendo ndalebe pole sana mwana minto Kerubo ntwanya wali kwa mwisonde mwana magembe na jali si doctor na intuna kutoka batenga obaremu lakini ne nategete sabe tigendo wakwa ni elinde twero lyo mbia mwana asaliwaga bantu ba minto tigamba kwani babwakire nje Marieta no mperi uyo masisi Kerubo kasi ni yane umwana wose itugo n'abamu abo n'abana b'amana sana twaranyora bako mwaringa nabongoranga nabo bagwika na intu batoikange twarabia mono tata linda abana abaibane kabamu muna mugenda yatakoba Kerubo minto tena muna kanyoga taremi bia mono nata gusaba irinda abantu bakwane tusabango nasa itumuya tatu mwana mwego muchenu murindi itobene kwabera umuyando umugeno wasubuga mu witu tuwamanyire urwa asirita ubiyawe yamariko nibo bibatorenia nandi nibo tabasomeye tabukya barumu kumenye ke otanya kero turaku asuri nandi tukwige ni yasaito nigo toku ime yawo ono mwana mtukerubo omese nabana nandi ndiye mwana kwarorere mwana Paulo anyari wetu muguru asubi kuwense ndundo kurusuma bose na kwa chinga kichayi cyamenyire nani yasawe twenge yeto kunyisa robore mu babene kwende to seni abana bawo bamenye tasobe ko nero senyenge yaye mwana Kerubo muro cyumwana mintu nero mugaka na nero mumina bimona sabana mu babende to kumubwadi sibo komuna kire semu yasawe to barinde kero soka na kero baso uye bwa wike gora wasore sobora watsumtoritu ane bia abakuru mwana gango chaka Marieta elinde bagenda tukore bwangu bia Bwana asifiwe. Nichasa Marieta ngoro ku Millicent Mungu no buhomba Kerubo kazi niya asai no muya Chinga Jones Teresa Nyabuto Kerubo kamati por Miamro mwes asa Marieta Miriam Kerubo kamati mwaka norina Bwana asifiwe. Miamro sawa manene sa Marieta Josephine bora somo iwo itorende kamati bore. Bwana Yesu asifiwe. Alice Kerubo kamati yani nero kundwa nyuma omukako nero munene Kerubo rwa kabiri Kerubo pole apewa pole zikanya saya amubikororo mutika kulengere bya mangana amangi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sa Marieta nguru ku Elizabeth Nyaboke kamati pole aba minta somone wele buyega asa Marieta nora Kerubo abere Kerubo kamati Ezekiano yo mwagi Kerubo minto pole abayigu pole abantu bose bikinyoro pole mbiamo nanche nilicha watu nyakundi Kerubo yo minto pole kwa chumura nanche sa Marieta munali yo musigizi Kerubo pole. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanasoma mmetana sana Jana nisikinyana Kerubo minto tiano tusawe mwana Yesu tatano mwako mkuchan Tokowa Kristo koro wane mbili ya saa sumu asati kwa wele benesa. Nari kwa waka mwana Kerubo ya saa yore ya minto mwana ya wili wasiri sama waka wajia wachiri wale ndi kini wesini kia na mwuru mnyamara mange. Tuna mwana wanjana tukansi ya senke ya saa kiwa waso na kiwa wasoka wana wawarekane. Tuwa wakina kwa wane kia ya saa siya manyinga Yesu Kristo mutori itu. Amen.
nje tigamba kwani kerubo ne sister yani jero musigis nje na jante por sabai bane wale bakora matoram Because of time, na nchi naftari nyabuto, ayo musigis, kerubo pote, abana baito bonsi, abaminto bonsi, kina Flora, barwete korunya muyalia, tuabatere pole. Bono rende, eturabatere pole, ekera abande baenda tenya gukwana, twensi tuabeiramu. Biamono sabageni bonsi mwarure chinsenye, chinse, kucha kotoa ngora. Nchena bere nkorokwa, nande muranga, oyo machuka, oyo mwabanya kweba. Kerubo ne kasi ni yani kusimusi wati uminto. Biamono, timbo wati amange. nje nara kuba kwani na wa ire no etora samabe nje leta nenri oyo machuka kerubo muswati omi abai bana bari mwatigaira le mana nyasa. Biamono, natigario gasenge ncho. Chinga cheke cha Nairobi, nturu chikotenena, no watu alenge Nairobi na kerubo, ntu ajiketo tukamolemia. Aaron, na bana bamino mole abakoyone ngo batebia. Pole, rema, no tore na inu botambe, na andu mukiori mubwate tokororana, na mutokororanga nga motore Biamono. Nyasaye tigana ko babeko, na intu kitoro ororo kutumate nga Aaron, na muswati omintu tuana koigwandi. Na ututake tomolembo yoga ndo no robo komubwa soire. Boko ngo bwabo tambe lakini muna toroche na inu bali bachega na mboko keroringa mwana wa mitumbi yamete bwa matabwate no na situ alengero goro Nairobi abantu nabo barenga nyomba bakamokonya na itu tukagoro kali tukerimo twanyara ngabamwe bombaro Biamono no yo natika no tu alakwana na ro tomete Nairobi ne kasili yana Biamono gamba kwani wairire kerubo bwamwa pole mwaka tata nanga pole yao ante ingote ipole oreme kabisa. From my family, pole. From my brothers and sisters, pole. Abantu mbale ba Nairobi na ora bateba toko pole. Lemereria enze na bere. Njengo kwana ngoro kwelaija elinde machembe oyu wapeli. Kerubo bwamwabo. Biamono Nyasaye abasesenie bali mopanda Nairobi mwende bia na bali mogotigara motigare bia. Biamono. Jesa Marieta ngo kumai mwaginde njo mukoti mwa kerubo hongo mutinga mango chakra kwana mango kora wonyo tabube bube Biamono abakoyone abaiwa oswati ominto abairi nechikasi ni waire ncho mumurokarere omwaboke bongoro kulina osobike kerubo ne baba kera chite nyangi nero tolengire tomorero igale kwendo bachinsuroche otoletera otosambera twaragera asigo Biamono kerubo baba lemereria abaiwa lemereria igo ekenga ki sabanya sae mwago soka terinya sae Biamono mugurara terinya sae Biamono asanti monene kwana Ono aikiri nje ngora kwana nda kungia bera tatu ekogera mwako lintu asirete tata biara mwako nando anda yanda achire egera saya terengo nyarigereriga yani igano ama iga ngukumisana gegera toikarantira se boire mono sa gento ndateba somunguru chikanisa chyo pinji sugogeta mware wanja mo musaba saya biasare biere kekera bono iga nima tena muswati minto nanje takuminyoka bwangu sana ndabwate ngolembe oyo kwete tata murugete manyire osira abakoyone
saya atagusabira ubokong'wa pastor igegerekera abantu bagusaba batano gose batatu toteba amaiga nara atatu paka nyasaye igwoyomo igo muntu taratukura asaba saya asire pi gaki gento ndatebe iga ongosinyo gukwana yani ngwerigereria iga nara nachira aboire nkagete nabono iga Paulo nyasaye amurangerete nyasaye kera amurangeire abakayone ntwayeine komo sana lakini bono tigabe naki nyasaye amurangeire iyo manene ishi hapa abantu ba Nairobi mbuya mono kerbo umwete konyoro gotebionde na kirema lakini bono akobitire nje bono tingode na rema aisaba nyasaye akoremi igo tingokwana mange mwana ominto go mwegerita abwate na mweta na bono iga aigwa tore bokongwako agwika sende baigwane ayonsi more meripi ngota bikutore na merere lakini riguna eribetete talionde eribetete miko na uchungu sana kwa hii mtoto Sauli kere nkora ya Nairobi abarangira asegete tukaranse komo tutaki story gaki munyekero to yubobe egera wikankwane ninje bono ngwereire nande ngokwereire ninje ngwereire bakankwana munantakete igo wanda na baira bono bakongumbuyi moechingaki abantu baguoyo gwambuye egerere let me protect him ekero kuoga igo bona ayuwete buya abantu bagocha karansa gaike wane kerengaki mobende sana usomi yakero omuntu ongengaki kega ninje mbwena te gukwa banchire gukwana kora banchire gukwana kora ena kori igo bono tingutwara mangana mange lakini kera ogocha gatara igo bona nyamatanga wacha gusene nyangi mbuya mono biamono mwiri biamono mumuro mwabo kerbo okorana na bokore igo moko mwira bo binchi bochaka kucha hapa kuja upande huu muangalie upande ule wa video hao wakitoka hapa ninawaomba mniruhusu niite chama ama bairi wako kuchikoya woka nirudi kwa hizi town zetu, wale wametoka town zetu hapa. Kwa hivyo jukumu ni lenu.
Mtawaambiaje? Mungu ni mwema na kila wakati. Nikupalie, kuna vikundi ya watu hapa sikutambua sana sana, marafiki wa marehemu, mumekaribishwa nyumbani mwa mwenda zake. Kuna pia workmates wale wanafanya kazi na Ben Magembe hapa nyumbani, kijana wa pili, na wale marafiki wa Daniel hapa tunamuita Doctor, pia mumekaribishwa. Mbele yangu ninaona wanafunzi wanafaa mavazi kala, wanaonekana ni wanafunzi wa secondary. Hawa ni wa junior secondary na ni Uganda, na wamekuja na mwalimu mkuu wao Madam Angeline. Madam Angelas ni pia mwalimu ambaye anafanya na KUT kwa Gucha branch. Gucha branch imeshika Bobasi, Bomachoge, na wacha niseme 3 district. Yeye ndiye anawakilisha walimu wote. Karibu. Sijajua amekaa wapi, lakini nafikiria mmempea kiti. Nikupalie niite kikundi kimoja peke yake. Chikorera tagete chicherelimo na abana bacheime tokorelimo. Chikorera chia Chakobo, Omwamba nere Manyange omumuro monene. Chikorera chia Kerubo, karongo kwana chikorera chia Kerubo igo abamurabu muchioya abange bantu bachire. Chikorera chisoime, chikorera chiomugaka bwomochi ise lisengi na chira chichiche. Chikorera chia Kerubo chitene na bamwabo chitene na echiomugaka bisengi na bamwabo chitene na inchuga akigocha na abana
Wanyometa wana wa Manyange wa Omwamba, wale wameoa wasichana wa Omwamba pia waandamane na hawa nimeita. Enaba burukania ya ye chigo cherarimo chikorera chiaba muraba bisengi chikorera chia bisengi inchubono very specific chikorera chiaba muraba bisengi ne chikorera chio mwaka bisengi oraire inchuga etokorigereria entokeri igona botore libeiga abana banyomerete usaba koyoye marehemu shemechi wa marehemu wache hapa bia kwa nafikiria nabuga bako babange chikorera chiakerubo chioka chirechi chikorera ejabisengi chicha sukake na ejabse igo korera itene ne gombu ya mulino abana na inchu kucha upande huu nafikiria they are controlling that. Thank you, welcome. Sawa, nafikiria nyinyi mtamaliza. Hawa ni vikongwe watachoka kusimama. Iganja chikorera chia bisengi naga niyo yo masabe gukina masabo tu takatuka asenge njo karukeno raga ni kuiwika nelieta kwa nelieta ayo masabe turabe bwangu mbia mono asa marieta ngoro kupenda manyenye njene korera gochaka mama mwa marika mbia mono abasani abairi pomotokoro nabakwani bwairire asa marieta nkare ni mwangu nenjene korera yo mwagaste mwagabisengi ase sami moe bono nabonare wanchangire ribageri tosabe omuya naenda amachanta to nyasaye tore igoro mano ense yabe na twakira sobosi bwao manna tokorera gocha sore ase ng'encho ya makweri atuchandire airira abasani baita abanchwa koranche ase gatiega twachira mono twakobori koranche otuntu benke na manyinga Kristo erinde abana bagendere nabarabu aseng'encho yobogima otaragani uburuti bwe asense bono musangirika n'omugima baire kirari koranche tuiwerio erindo tuiraneri ogosaboko koranche abancho baito bachire nande barabake ekiagari kobare chinguru chomotioyo omanana twarira sore togokobori gaki otoiwe erindo aserie gosostie komogwoyo nande baraira chinga kiaseng'encho yokwegenda rino obogima mana noito bwate erio berinde togenderere buya tokore buya ekiagera nayo okoru bionsi na twensi nabao enyarekane buno origetie twasabire asete Kristo omotoria amen. Kwana marieta ngo nalituraende bwangu. Mimi kwa majina naitwa Margaret Kurmarani. Omwana wanu ulegaiga ase nemia naende kirubonje kuikanko epole aibunu muburaka kwatigire tu abantu urende lakini nyasaye akorira ugwanja kwa hivi na kule lakini yoreme isipokuwa lakini twachira sana nyasaye gwanja atuntu bena mani ngaye
omochoyo norura be enenge yo toramente naye familia ya Bisengi yonsi pi poreni pole sana. Njengu kwananga pole sana asa marieta na kerubo chwanyu mweli umwana onura ambulance bulance kayoro manyenga na batonga naiga no teri kubandike ese mama burtara somito gonga matore birengererio abate binga pole sana umongi no minto Teresa igo pole nena sana mucho twakira matuko akisa itani ale gwanja atige umanena atagwarega biyaman na inche ngoira ninga pole sana nje yende kore ya nemia umwana nora mbonale inche asa marieta ne bisiko tubwata mwana nora mbiyamore no etora matanga iga koruku enerio yo matoke kurwa alimasige mate nyabite omwana nora nyansi avoka kuruenkeye umwana onemia ntumubwate abarura n'abaminto nande gokia igambo mame arenge bono emesutote ikoira na mama hotel kakipole mbororo najua ni ujungu lakini ngosabe familia remereri ase imwaeteire mbuyamano sana abakwani mbuyamore mwensi ase bwanki asa marieta ngoru kutolikanya boko ndali umwana onore gagakuru kwesta mungina segongo teba ngakorera pole abana bane pole nkengima nche no mogeni bunana chirai gaki aya makweri ayaro na mabare akoiro yomo una nyumba mbaichura pole yomtokeruo na kwaire ngora biyamano abami bakuninga bwa irire biya nje gongo iranelkeruo ya korera yanenga pole amo na abana bao pole na abamino bonsi nekenyore ekegima nabo tosarerete buna abasansa omwana rosi pole nene baba pole toremerera ni asoma nene nje sa marieta na nyanja erotiare ndo igakoro kupiria nyaboke nyakwara nero nyombio ase korera ya kerubo no ito omwana rosi na abana bamwabo nekenyoro guchumu ngora tato tore igoro nabaremie kuno gwanja kwaye kuri bona nabonyi gwete nsabe yasao itoyoro machenu motongi pia mane kiagera ya korekire no kware naende no gendrete kobo bona nabadware gosaba ngaigore ike esanga manenge yo bororo boiga una korenga no gendrete kobaremi osibe korera yane norokini ama na abana baye na bamwabo pia mane kiagera gwanja kwa ukora akoreke no ane rire ritenene oiko musangiririkano yo erire uyabwa oboto isane kiagera twasaba na kwege na gwetera seretara Yesu Kristo motorio ito amen. Inje tigamba kwani abana banyasaye mbiyamore bono rindi gatotebi nyasaye arwo baremu bwa bene asengeye korera kerubo obaremere rindi nyasaye gokonye mwana rosi nere twachera nere boigo tiga nyasaye babaremere n'abana bamwabo n'abachokoro nyasaye namanyete ekero kugani kwaye mbiyamore tiamba kwani abaminto mwachisa matanga buya muri mwasiga abatukwa naito tukulira koreane kerugo ekikoro cyane mwesi twara balemu eka tukudie so muntu kuri kwajibu ayibuka nyote mechandi gukumya kintangi muntu mobe no muntu ngumwakinya sa mwe nyasai tekinya sa ko bibaga sedana soko motema imambia yema ibukira nyote boti akachini buja cyari cyonsi pi akamadinga abana baisi bali ngumuyega nga umago gocha ogusa wabwati ba kubonsi pi
Ayubu agasarira buna kiruma korea no sarirete agasari akaigwo bi lakini agateba iga omane na ikwangete na ndi kwa ile iteri alitokigwe ukino kuko sabwende gusaba egere nyasa nako ete bali bande nyasagere kubagitera bakine buya abana ba amana bacukuru amane yawo tukasige tabu kya Ayubu yemo kuko 18 guiko 22 na amwe tukonyesige tabu kya Ayubu wona kwa mulisia utukubwa na komo asabe tiga tusabe tukurire chikorera aguo omochenu nyasaye itoyori igoro mono twakubakire kiagera entatu ito twamanyire n'amakweri nigasoeta asumugonda Eden negekogera agendete kogesari tukasirinde twari gusaba oboremu asi chikorera chitaiga kinyoreke gimana abairi n'abasani omonene nende bonsi abakira ababwate birengererie ebiya nabo twari gusabira inge amayane ndeseseniwe kera abairi n'abasantura arua n'abantu bikinyoro bawo tigaranya sae twasabira obonene bwabo borokane ons tigakorekana asiri tukuriarera asumusangirikana uyo none kera omusumbu aratini nakane twarangeire igoro esanga munaitwe na wetani onsi rieta riao rimokerere ugoro twasabire nagosorora ase rieta ria Yesu oyo ore omotori oito amen. Asama rieta ndabatengia kusaba nyagatoi umwana rusi nero umwana no mona sinkeriane igaru ukabere mbonale kusansanya ndakane bungina rume mbiye mono chikora sama skani abana kusaba achukurwa kwani hapa saba batigaira igabono abana bari babateros ritangan pore ase familia bisengi pore mungna baba na batata batigaira abara abono tobere pore nye yasa tarenga rekero mwamu ko yetagochira no arenge kone to kumutigera nga nena maete nga samubete ngai gekogera kera muntu garje aji keri tukuria yeri akasiri akorara pakenga kio moeri samaria tane nyakuri Joseph rochi nero gutubugati tata nero manene arabu rochi ma gutubugati mbia mono ainche mbia mana abantu bamante bakwani ngwairire bia samarieta jakire nike muntu oyo mwabo Rose ndo monene Rose yombwat Rose yominto pole baba pole batata pole tiganya sabare bia mono abasani ba Paulo na bakwandie mambie na mugasoyo mole litokorora onse igego totebingenseye nkwaerere tunatoliga twins tunaitwa marehemu watarajiwa. So as you are today, you are walking with your ticket in the pocket. So the most important thing is you ask yourself, eke ngeregeise kobuga nka yogo toka kule. Ayubu 13 verse 9. Uraisa korengwa mangana na kobere buya. So you ask yourself that question, egere tutigero monene ayons. Njemben oyoge toinde injerosi akobwatia. Ndu yanara nere tatu maona ero monene obwati gunoriorwa tata nero mokogoti agwanwa tiamba kwani wirire kene ngiya turatebe ase familia n'ugwancherana ende bagotenga terere buna bakristo ntorere buna abantu benzi kwa yote tushukuru Mungu. Pole akorgo Sylvester nyabeli oyo nyangao oyo nero bwate Rose tao kwana ngane mole. Thank you. Asante. Abakena banene wacha sama changa mokoyone biyamole na inde igoto wakanya sengambuya ataire libaga twanyaka konyarenga kubule bono iga ekogeranga ekirara maya nekirara mabe onsi ototiga Yesu
na tonyara kurira na gukora kirekamo ntukunyara kubucha aitekire abasani bane bari banko bagocha tena ngo asemone abasani bane abaru mochengo nyamuya nyacheki kiamukama ramasha basani mbaro korango igasimori tiga tosabe yesu twachira sore omugasobono tugwakira ngambo ya mono esinje ke wakubugima rora mokoyo no chika omonene otonyale gutebya matukaito elekere twamanyira narenga twebange nekere twebange omonene torebera soka bokokwa eto asebire ngo nyale gutabolemu onyale gutwaga tabuya elio maneno ito tonyale gocha sore esinge njonga turabanya bibe aselitari Yesu Kristo twasabira na kwegena eliatangoro kwa chose bubiri inje mbwaterose Mbia mono. Allow me invite the co-workers ama the colleagues wale wanafanya kazi na Ben. I understand you want to leave. Kindly come. Workmates of Ben. Nasikia mnataka kutoka. Nataka mchukue hii nafasi kabla sijaleta Nairobi residents. Wageni wa tumepokea rambirambi kutoka kwa Director Solomon Choti shilingi 1,000. Kutoka kwa chairman wa CDF Samuel Karuru shilingi 300. Kutoka kwa Joash Nyang'au Bisipra shilingi 200. Bia nasikia wa Madam Rose madadake Ben na hawa pia workmates wake wanataka kutoka. Join these ones please kindly. Pia tumepokea kutoka kwa Isaac M Abuga shilingi 100. Workmates wa Rose. Join this group. Mkuja upande huu. Tunaanza na wapen. Nachukua hii nafasi kuwasalimia katika jina la Yesu. Hamjambo. Kwa majina nataka tufanye brief introduction ili mjue wapi tumetoka na Nakuru. Tunafanya kazi na Omwamba. So ningependa tuanzie pale hivi tujulishe majina alafu tutazungumza. Kwa majina naitwa Zalma Atieno, nafanya kazi Nakuru. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Rose Mamo, tunafanya kazi na Ben. Poleni sana kwa msiba, Mungu aendelee kukuwa nanyi na kuwapatia nguvu. Hamjambo. Mbia mure mwenzi. Nje nkoro kunyangarisa oyo wo nyimbo ngokorega sina Ben igari Nakuru. Nabatebiri pole asomungina. Pole sana gosirio mwano mokogoti. Botambo mwano mokogoti igari switio mungina. Pole sana. Kwa majina naitwa Bernadette Mulandi, tunafanya kazi na Ben Nakuru. Asanteni na poleni sana, Mungu azidi kuwa na nyinyi. Asante na nche nkurukuru mayaka oyo mose sitere Nyaribari Church. No to korana Omwamba rende on behalf of abantu balto narao batutuma bate baretere pole. Kono lende dogo basabera muntu ari mugasombia shabulio kwirana na Nakuru abo togo banchira bagende bande no turamane mbia mono twabasabira mugasombia tyatokora sogo saba koro asemlanda. Tuombe. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. We thank you, God, for today. We thank you for the gift of life. We thank you for this home. We thank you for Mom to
Benson, our colleague, and all the family members. Father, we pray that you continue comforting them, giving them your peace, God, in this difficult time as they mourn their dear beloved one. Please be with them. Guide each and every one of us who is here today, and even those who have sent messages of goodwill and peace. Please be with us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. These are workmates correction. Workmates of Maria, Mary, na Ben. Sio Rose. Kulingana na sorry. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Tunafurahia maisha yake. Hatulii tena. Kwa majina ninaitwa Suzi Omenda Kadenge. Mume wangu ako hapo nyuma. Hajakuja hapa lakini anamjua. Tumefanya kazi na Rose Malaba. Yeye akaenda Mombasa na mimi nikapelekwa Nairobi Jomo Kenyatta International Airport. Pale ndipo mpaka wakati huu. Mubarikiwe na faraja kwenu. Mumempoteza kijana lakini tutakutana na yeye tena. Mungu awabariki. I'm sorry. Correction. Workmates wa Mary. Nafikiria wachaongea. Chongea mbele jamii. We are very sorry. Chongea mbele. We didn't know that you were also ready. Where Ben, wa Mary wako wapi? Jina naitwa Kevin Mutie. Nafanya kazi na Mary. Nimetumwa ni Tarakahani kuwa represent. Kwa pamoja naye. Thank you. Thank you so much. Wenye wamekuja kuomboleza brother yangu, marafiki na walitoki wenye kijiji Madhe kwa kumpoteza kijana mdogo. Kwa majina naitwa Bernard Otiso, ni rafiki ya Mary. Pole mam, mimi Sandra ni rafiki wa Mary. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Basi mimi naitwa kwa jina ni Ben Mogaka, natoka pale Mosocho. Nimekuja kwa ajili ya huyu mtoto Mary. Mary ni kama mtoto wangu. Walikuwa wakisoma na huyu msichana wangu pale Nairobi. Na aliponiambia ya kwamba ndugu yake amewaacha, tukaona ni vizuri nasi tukaweze kufika katika mahala hapa. Kwa hivyo mam, nataka kusema ya kwamba utajisumbua kwa haya kwa sababu yamepita. Na kuomba ukawe mtulifu na yote mengine ukaachie Bwana. Ni kwa nini nasema hivyo? Sio Ayubu, lakini Daudi
alipolia kwa ajili ya yule mtoto wake alipokufa. Baada ya kufa alisema nini? Nipe chakula nile kwa sababu sitamrudisha. Na sasa utarudisha huyu Paul, ndio sababu tunasema pole, lakini waachilie, tunawaachilia Mungu. Wacha Bwana wabariki sana. Kulingana na kanisa, wakati wa kuhubiri umefika. But I want to request pastor anipee tu less than 20 minutes niwalete watu wa Nairobi, Mombasa, Nakuru na wale marafiki wa marehemu. Lakini cha kushangaza ni kwamba kila mtu anataka kuongea. Sasa mkicha hapa, only one representative pray, ndio tufikie maombi. Mahubiri. Nairobi team, Mombasa, Nakuru, kuja. Welcome. Nairobi, Mombasa, Nakuru, marafiki wa marehemu. Wenzetu, habari zenu? Kwa majina naitwa Joaston. Mimi nimesimama mtu wa Nairobi, lakini hapa ni nyumbani. Mimi ni mchukuu wangu. Hapa Nairobi tuko vikundi mbalimbali. So ndio naona wamesimama hapa ni wapange. Tafadhali simama hivi ndio ni wapange. Vile mko vikundi mbalimbali. So kile kikundi tunaanzia ile kikundi ile tunakuwa wasee. Ile kikundi ya utawala metu huko utaongea. Kikundi mama mahali anaenda kazi, mahali Kiruba anaenda kazi, wewe mama utaongea. Na kikundi kingine wale wa Mnamii, kile kikundi ya Mnamii, bwana Mnamii utaongea. So wengine mtasimama, mtayasema chini tutabatali tufanye haraka haraka. Asanteni. Metu huko nimekupatia nafasi. Asante sana Bwana Tongi. Kwa majina naitwa Robert huko na kwetu ni Nyaribari Masaba, mahali hapo ndio nyumbani, na marafiki kama Haron na kina Nehemia na kina Isaya pamoja na familia sawa. Kutoka kwangu na wale ambao tuko chama pamoja, tafadhali pokea rambirambi zetu na tuko pamoja. Mungu awarehemu. Asante. Mi kwa majina naitwa James Omwamba Ondiba, na hapa incidentally, hata ingawa nimetoka Nakuru, incidentally mimi nimekuja na mimi nimekuja kwa auntie so ama baba ama magokoro wa Paul, na nimetoka kwetu ni Yonseri au Yonseri bwasi hapa. Majina yangu mimi nimesema, na yale ambayo yametukia saa hii yametugusa equally vile megusa our brothers, our cousins, vile megusa watoto wetu wote, cousins wetu. The late Jacob Omwamba, the father of the late Bwana Haron Bisengi na his brothers, my brothers, kama Nehemia, angalia kama Harrison na wengine wa mandugu
watoto wetu akina Dan, akina Ben na is and their sisters and other brothers. Mama Paul, Alice, Kerbo. Imagine hii ni uchungu kidogo, lakini tukiangalia vizuri tunaona ni kama harusi yake, kwa sababu yamemaliza masiku zake dunia hii. Mtu akizaliwa ni harusi, mtu akienda jandoni ni harusi, na akioa ni harusi, na wakati anaenda kumaliza masiku zake dunia hii, hata nayo ni harusi ya mwisho ya dunia. Ni harusi ya Paul leo hii. Ingawaje imekuwa ni kama mapema kidogo in his age, lakini ni mapenzi ya Mungu. Tunasema tupe Mungu nafasi, kwa sababu ni mapenzi yake. Ingawaje ni uchungu, lakini tunaomba Baba yule wa mbinguni ashike Alice, the late mother, na his brothers and sisters, na hata uncles. Wacha ni extendi kwa maongezi yangu na pole zangu kwa hata hii jamii. This ekenyoreke mwapotezi rumwana mokeo ndi kwa chako bwenge njomono, lakini na wanja ni wa Nyasaye tigato sabe enkeye Nyasaye aye varich sana abale mimono kiagera no nonyere ga yede nyangi ya yara kini no borora karo monta achire na ndine majonzi rora no njezo nale letekra nyore tinga nga umuntu osiri ogosiroko nabo kubwato bororo ya kitaimangana oikire kogenda bon tigato tigonsi na masabo mosabe mono asinginjo i umasabo nama ya okonyo inke Nyasaye nyirende na andaye tunze bono hata mile nali akenya kwaba aetala sigwajari wa Yesu onsi pi na singinjo bwanjani wa Yesu na aboliriga kwa niaba ya wote. Amen. Okay. Tafadhali wewe tuwajua, najua watu wa Robi ni watu waangwana sana. Tena ni watu wa sana. Tulielewana hii tuko na vikundi. Kama machongee na wale wenzako mnainua mkono juu tafadhali tumaliza haraka. Watu wanaona ni waangwana. Mama ni wewe unapata nafasi. Abasani n'abayiri na kerubopore ensina bere kiro muntu no arigerereti ntwe etu Nairobi atomete na arisiamo usekerubu nkirubu munarite nuna atomete na kerubu amo ntwe tole muna nyumba 10 ya Nairobi ena acha bunu musani na muna nyumba 10 bali tu muna nyumba 10 ya Nairobi tabaje gocha nyumba 10 tafadhali mwenyewe mkono juu. Asante, mubarikiwe. Asante Kate, please. Na madam hadi na nikiriba anaenda kanisani tafadhali. Wapendwa wa Paul pande zote ine na wasalimia, hamjambo. God is good all the time. Tunaambiwa lazima tumshukuru Mungu katika nyakati zozote. Kwa majina naitwa Josephine Bosbori, tunashiriki na Mama Mary Alice Kerubo kanisa moja. Kwa niaba ya kanisa ya Johari mahali ambapo Mama Alice Kerubo anaenda, tumesema ni pole na ni pole Alice, Mungu gaki tiga akoremie ege ntutura atie Alice na masabo oka. Mungu awabariki. Asante Munami, na wewe kidogo tu ndio tufanye haraka haraka. Abami ndo bwa idire bya mwesi ngenora yorana nkie ngita ya idire mutinyo gatatu ganda bisokoro maitene ndere bande okugasi ontebi lakini rende oikire koenda pole inubono mwacha kudiriti bya mono. Habari zenu ni wote.
Mimi kwa majina naitwa Nyabuta Yuma. Hapa nyumbani sitaongea mengi. Najia wageni waongee. Kindly. Etuate bibi kundi kero mundata etukwana. Bwana Munami, wale mtuongea Bwana Munami na Sinange na Bwana Chief wewe utapresent committee ya Nairobi, alafu na nani Usugo au sisi batari wache waongee wengine ili tumalizie hivyo. Okay. Wengine salute. Salute wengine hao wametajwa wasimame hapo peke yao. Pole ase family. Ase family ya Bisengi, pole sana. Ase ayamwanyorire. Family yeye, they are good friends. Na otomenya tama Nairobi. Ndiye tuache kuba pole. Mwana yoga muke. Eko era na mwate begemete. Lakini Nyasaye has a reason why atonyorire. Pole na uturamu. Asante. Amjambo marafiki wa Paul. Nami naitwa Ruben Sinange. Kwangu ni hapa Nyansiongo. Na nimekuja hapa kwa sababu ya kuwa kwa vikundi vile ya Nairobi. Hiyo ndio sababu moja. Alafu huu mji nimekuwa rafiki wa watoto wa mji huu maybe over 30 years. Chote kana hapa mimi huja hapa na mandugu zake na tunasaidiana. Kwa hivyo huu ni urafiki ambao niko nao kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo hivi mjue ya kwamba ni shauri ya kuwa rafiki kwa mji. Tuendelea pia hivyo. Babu wewe ndio umepiwa wengine, lakini ujue kwamba ni Mungu ambaye alifanya hivyo na tuwezi kusema chochote. Asante. Habari zenu. Mimi kwa majina naitwa Zefania ama jina ya kinyumbani Mochama. Nyumbani ni hapa juu. Na ningependa kuchukua hii nafasi niseme this has been have worked together. Mimi nimesoma hapa Nyangusu, tumesoma na watoto wa hapa nyumbani, we familia, so we are very close friends. Mimi huwa najisikia kama hapa ni kama kwetu nyumbani. That's my mother's house. So I feel so proud to be around here. Napenda kuchukua hii nafasi niwaambie my brothers, poleni sana. It's hard to take heart, but chukua hii nafasi, mjipee moyo na mkubali ya kuwa huyu mtoto amechukua kwa wakati wake. Nobody could choose like this time. Lakini Mungu alipenda iwe wakati huu. We cannot challenge God. God has the answer and has a plan for this young man. So mimi naomba familia iwe na amani na wakubali ya kuwa amewaacha na muishi na Mungu. Thank you so much. Asante. Mwalimu nyakimana na intwe gasi twakora nene gose bono bami twakore gasi nene basi abantu bami tumwikira mwezi tigangeri bageri mbakwani nande bwairire buya akita babwairire ojinu muri ne gasi tore moyo mu muronde ise gara irari basi nje no ntori chali singorugwa nje ni gano onka seitere muina gonde family friend ya gaiga umechio Bisengi amura ba Bisengi bonsi abaminto nande como 1974 engiridi abareri kwa niaba yane familia yane n'abasaba baminto bali barenge Nairobi aragoikaga ntebe pole sana mongi nangwa tuachalia kwa babeire naye gocha ine kiorokereringa
taria yebweka gwa kunetu ntwensi twa kunetu abantu abonsi batiga chigasi cyabo bacha asengenjo bakunire akikoranje baba accept igna kugo sabakwane abantu baminto endugu yane Mr. Kabaka ngocharenge Aaron Nemia lakini taigwete bya korugoro gateba ntebe pole kwa niaba yake yo minto machuki nangakere esimi ontebi ntebe pole no twarenge am na tumete chibesi kya nandi ne tuabwate mne chairman yaito lakini tanyare tigo ikaga maitento bwata matanga ndega iga mwako ndie kinaraire twamate ngana ende karata rusugurike tororengo ngano ndie kinere ngoja koni gwari amakweri atoikirie kingi ni lazima tuanjirane moisimiwa oito obiri na tumama gomba yego Jesu muchioyo bene wateba pole sana na igweta manganaya na ya beire gocha ateba pole sana ako pamoja na hii familia na injerende tegete gukurira gabo ntebeiga lirikare kare ekere mbura yarenge gutwa yatura magena na karorira bagaka bari kurangeri kubari gyo muntu mumwamuti no mugako mumwamuti twagende getunwaria twakireka nando bumaina magena ina bari kogenda tu ndage yama abantu bari na rero ga ukireka kuri rero bantu bari bamwamumba yo rero gusina maguta tu ari tukaraba twensi no ukireka ge nteko bwata embura na bego tu amagena lakini rende rero to gukireka kwa jina la Yesu omochioyo monyo manyete tuachira sio mara moja otwata rero gukireka banta mwensi mwajirega tukireke omochioyo ama kweli tacha bono igana ande gaki kamuranje abantu baminto tigango tubwata noko boko igoro asinya sae tuoro kinya sae ngatuanjiranire gukireka turerero makweli tacha ga korango iga abantu ba omone nyasaye bwanjiranire nyasaye uriore igoro ta kwanga bonsi ukireki ama kweli asomochio katika jina lake na hiyo ndio itakuwa haki ya Mungu arete go itamuna na batebi makweli tari go jaga enabwise na aivi mondazo engoro na bakumanya bandana baya sana banta baya lakini ama kweli taide ko tebi Aaron ukiona mambo ikijwa hivi asengenjo muri banta baya muri Kristo ama temu na bago chaiga timoru we kanisa ka hapo saitani asindo katika jina la Yesu amen na ande keraya beire chua mbele iko sawa Mungu atafungua njia ya tete ko banga naye lioka mambiende ngo igorare njere bintu bichenji na ande bitachenji katika jina la Yesu abana bali mo basoma tata mutako bwate bitabu mbuya ko jina akora nabanyoraga mbere iko ngumu hakuna njia egetabu kiao na kige kurusia obotaka omochi botaka ambo koruo omochi onya bantu mbasomete ngorega oranga ini ngobotaka mbotame bose onya bantu mbachiti sukuru igo mogo soma abantu basomete na ubabegete suti bune yani na nje na somete ingakiyane onye to somete hakuna suti hakuna kiato mzuri utakuwa unavionea fiu sasa abana abanyaruka ni numore very dangerous igonta ete masome mobe muna mata karua mobe muna babo ngiru mobe muna babo jane tiongera bali babwate biroge binene moba maete minister to bwate akero musaja go chako koega tari go cha bwango ago choko nyakwewa acha nyanje gozi yes naye kuiwa nje no musichana ona utaenda ko bagoigo iboza igozire boza igo hapana akero muntu yago cha igo bwate nyumba ya Karen ogo chiesa yako ninga kwa mataikumbavu obo yanga yae kwa muringa ndia karatasi karia kamwamu gacha kwa murutere tiriso etera muinoro gotoko gene kwani iko nini yes na bote ta abantu bago chikoba mutu abayeka bire iga abantu abo saigo mokoleta maisugusunsa nando muntu gochesa na abana abaizeke muntu okobere bituma imuganyeta abana abaizeke kumbabu ng'ombe 2.5
Imagine nyonya no mwana ngakikware kuyu. Siko mwana oyo nyaruka munosige to mwana oyo. Abagaka batiga twesike muna abaga masikani na renge korukale. Tuwale gutwara kipaunda lyo maete oyo mama oyo baba one anti yane mukwani anti bwakire anko bwakire. That's that. Na botuwe na doti ginya bana beka bire. Wana kero kumukanyere bituma imenkyo ko mwaro ngikwa masomia at the end of the day. Na inwe kekere toko batete ya inwe boikaraze. Na inu mwetete abanyene. Mweti gaigo owaje tokotete tukiwa wapi? Weka ngumu sema mimi nilienda shule, mimi na kitabu nisome, mambo ishie hapo. Abande baanzire bakarikwiruka nga chakoya. Chakoya ngaise gasome tabwate chi professor. Ama karatasi abwata korugwe professor. Alikuwa amenya kuligana nenya soeria aterete nga usime Kenya sore gezona ekina kioroje. Toroji makaratasi yaye. Wanya gutaita kwa chakoya kabe professor. Tikako bachakoya bwenya sore rocha kumbavu. Ukanyereta abana bande ngana bwoko enya sore. Ya anko bwata utaona saitani na kabuti nyeusi. Wewe hapana chiesa hapo. Onye skuru yako sire kufa huko. Bali bande bataite kwa soma baye kuli baba koreki. Basi. Bantu baminto pole sana. Simoko na mwende buya inje na alitaya na akabeiro mugambi. Alitaya mbakasi yali Nairobi. Ono no musebwege jijinde lakini mbako ngabo tulete inje no musemye. Mbia mono musini usete yakise mudolite. Mbia mono chief. Koirire chinsa twaka getenga ne chingo koira. Pasta twata ipasta nga acha ke marandi bwango iga chinsa jiachira. Wale wa marafiki wanani walirudi kukaa. Msumame mpigwe picha tu peke yake. Wameenda wapi? Marafiki wa marehemu. Ai, mulikasirika. Kucha musirudi na rombaya kuja. Pasta wachi kuangeke nyuleke. Pasta na romo nyena asitule. Neraga atevire na atagite ebusonga hapa. Tomo amasikani yae. Pasta abana b'eskuru barari bagoteba bagende. Paka nasinyirunga nga kingo kora in the capacity of KNUT now not as the head teacher. Tata kora angeli Madam Angela mama atende maiga wanaba. Kuno moneno KNUT we branch we area onya bago bande barorro ba introduce igobono minute nga ibagandiyo pasta ngo toitale. Tikatuaske akero chinga kichao chegri. Kwa hivyo nataka mmoja wenu aongee tu neno moja tu, wengine mtanyosha mikono. Good afternoon. Talking on behalf of Paul's friends, I'd just like them to just say their names and introduce themselves, and I'll just give a brief summary of who Paul was to us. Good afternoon. Naitwa Samuel Dirango. Mimi ni neighbor na bado mimi ndio rafiki kwa Paul Omwamba, na manze kitu ni uchungu mbaya. Ama acha tu. Okay, habari zenu. Kwa majina naitwa John Mureithi, rafiki wa karibu wa Paul. Na hiyo time tulikuwa tunafanya kazi na yeye, kazi ya vyoo. Tulikuwa pamoja na rafiki yangu hapa. So ni uchungu, but hatuwezi uliza Mungu swali. So familia tunawapea pole. Mungu atawabariki. Amen. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Christopher Njoki. Paul tumefanya naye kazi ya vyoo sana, Luai. Family poleni. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Lucy Gathoni na nilikuwa rafiki ya Paul. Tumeishi na Paul miaka mingi. Wengine tulikuwa tunamuita anko.
wengine tulikuwa tunamwita Manyange. Cause Paul akikupata kwa makosa angekwambia. Ukitaka kumchukia ni shida yako, ukitaka kumpenda ni shida yako. Paul alikuwa best yetu mtrue vibaya sana. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Alan. Mimi ni rafiki ya Paul wa karibu sana. Alikuwa rafiki yangu, amenifunza vitu mingi yenye siwezi anza kuelezea hata hapa. Lakini ni rafiki yangu, ako tu hapa ndani. Hata kama ameenda sitaimuona, ako hapa ndani kwa roho yangu. Hiyo ndo naweza taka kusema. Asante. Na yule representative wa Makongeni mbona hajaongea hapo? Ako wapi? Okay. So, as you've heard, Paul was very dear to us. He was the eldest of us all, and he taught us a lot, especially how to be an adult. He really inspired us, and we're really sad that we will never have, we'll never see him again. And to the family, I just want to say that I'm sorry, and Paul died a happy man. That all of us can attest. We are witnesses. I'm sure he called every one of us on that day just to tell us the good news, and we're all happy for him. Paul shared a lot of his plans with me, and actually I'm disappointed that some of them will never live the experiences. And so what I want to say is that as friends, we'll live up to what we planned, all the expectations we had, and truly he was a great man. He was our support system, and we really appreciate that. Even for his life, he was really special to us all. Thank you, and for the family, we're really sorry. May God comfort you, and may you heal from this loss, and God bless you all. Thank you. Thank you so much. Wapenzi wa Bwana na wasalimu mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Joseph Chalo. Nimetoka pale Makongeni. Mimi ni director wa Makongeni choir. So nimekuja kurepresent Makongeni pamoja na kanisa. Tunashiriki pamoja na Farida Mora pale Makongeni. So tunawaambia kwa familia poleni sana. Pia tuko na pastor wetu wa Makongeni waweze kusimama mahali popote alipo. Tuliweza kuja pamoja na pastor, amefika asubuhi. So muendelee kubarikiwa na poleni sana kwa familia. Asante. Madam. Nashukuru kwa nafasi. Sitaongea kwa sababu na mimi ni mwenye kichichi. Wanafunzi baria. Chongeeni mshikwe video. Mharakishe. Wale msimama nyuma ya hao wanafunzi, tuachie familia video. Harakisha. Tusikichinsa cy'umu pastor tonyorera ingana. Nabona ari kurangira umubisi ito wicho kwanera ingana iri mu kwania pa ye union. Abana bakwibicha togende. Asinge nchera nchi yaikire toende tubashughulikire. Usimame vizuri, muangalie mahali tumeangalia. Kwa sababu mimi ni kiongozi wa walimu katika chama cha Nati, nikisimamia Bobasi, Machoge Chacha and Machoge Burabu constituency. Tumelia na familia. Nikiuliza viongozi wa walimu wasimame hapa nao wapiwe picha kwa sababu ya muda. Kepsha, mwalimu Sako, any teacher leader, shikwa video. Nyetali jinsa kanga abana bambatera lakini asinge nchu y'ikingaki tiaya ntusari program tiga abana bwatwe video tutigere family. Abana baiga from Uganda DP secondary ekurukwa junior secondary school
n'abana b'omukyaiga n'abana bacha kuya abana bamwabo barwete family eye igo kubwatekana n'erikiiko lyaitu ly'esukuru twachire kuya abana twatigaire family omulembe omonene tiga abaremi nganchere abali mu Uganda imokia amaboko bali mwabo bakurwa Uganda DP secondary and primary section tigange omubisi oito kurwa Kenya National Union of Teachers a represent a union. Thank you, madam. Ncha Samarieta yobesh nyamunga mukwa una madam alibeka ninchende the area BC ya Cheki division umuteneneri bw'abarimu ase kiama kianat na bonta gitekoreta amagombane abene ase chinga kichi na mono itukorire chumori gotobera likongu sana paso tuabere kegimari ngana lyo mona lye atoreta ntuli ko irada ikachire nyinge no togosoma no mwari magembe na ndo nagenda nyamuya asitwangu tugutu mwari mu James Njore. I'm from there. Pole sana se family abisengi mwa Karoni ai watigaire n'abantu abayamure tubatigire Nyasaye egere enkeyegendere yanyori amakonwara mange asa yamakase ngincho kero kurigereria abantu iga lingana lyo mwana batagete. Madam Epo, take over. Tunashukuru sana mwalimu Magembe nye tali chinsa kanga abalimu balimba ichamwa kwibicha lakini kwarolire no bale ancherana kero bagukuramba korole kando balimu baminta singe nchi abere lanchawa nababuliri murwe sadaka abana ubagende basabwe ndagera tiko monna basen sana kiwada muwakorera biya twende shuleni igongo boete nga pastor nga kiara chatuire pastor akiotwabire tuaminyokiri kwa wakati huu. Nataka sasa nimukaribishe Elda Samson Yamura wanachichua sasa wachukue hii nafasi wapate kuleta neno la Mungu. Kuna watu kutoka Nairobi wametoka churches mbalimbali, mutaletwa na pastor baada ya mahubiri. Mr. Samson, kindly take over. Asante chairman kwa nafasi. Lengo ilikuwa kitu kimoja tu ambacho tulileta hapa kwa familia, kufariji familia na kumkaribisha Mungu kupitia kwa watumishi ambao wako katikati wetu hapa. Tingo salichingaki korento mulikio pastor kia Uganda nere kanisa ebwato bokongwe kwereire ekole migwa ndato muliki o pastor elindaire ensemeyo charity. Abana beroti tigamba kwani nonyetagete kunyirira nabo Nyasaye abangete igo mbuyamole family ya Magembe abana be family ye nabo igo nabamate nabairi pamoja na kanisa ya Uganda tigantebe nga pole asenge njunta tete usalichinga ki because nimeona abantekera barolire chinga kichikoera naboko raba wisaga lakini namonta gete moto 30 minutes asenge chilinga na Nyasaye tonyorelingana likutoli chinkoro asenkiye. Haleluya. Bona sigo namonta gete korora abalisi bonsi pamoja na badikonesi kutoka Nairobi, wasimanzi wote, elders wote kutoka Nairobi pamoja na sehemu ya Nyangusu West, msimame popote pale mlipo wote, all elders, deaconesses, simameni juu. Either you are from Nairobi, Nakuru, popote pale, wewe mtumishi wa Mwenyezi Mungu, simameni juu. Can you wave to the congregation? Thank you. Kwa niaba ya Nyangusu West
na wondagete kubatebia karibu, jisikie mko nyumbani. Na sababu sitaki kupoteza muda, nataka kuona kwamba tukiimba wimbo 269 ndio tumwalike pasta ache mbele ya mwalike pasta mwingine kutoka Makongeni ambaye amekuja all the way from Nairobi kukucha huko. Titorina obomenyo omocheto reaiga toremiwe singaneye toganyo moche ogocha toganyo moche ogocha. Tosabe Tata Nyasaye omwana n'omwika omwakinu mbiyamona singa encheri tukulya lero na mbiyamona singa enchekeo ky'obugima. Nyasaye ituiga twakira senkeyega yomoaka bisengi oyobe tukurara pamoja n'omongino ya Nyasaye ito asinga enchiyo kurara kumochokoro ya Paulo oyo chire Nyasaye ito kubikwa imasi mbera litukulya lero. Nyasaye ito asinga enchiyo buya bwao na asinga enchiyo bwanchani bwao bonge aba bonsi abatwale mbere wikachinga kiechiga asinga enchiyo kuiwa ringana lyao lirale tunomusumba. Nyasaye ito koro wanja kwao umwika mocheni uturaikira sigitambukiro wiko ikaransa senkeyega ekero mukunde kanara chigo kwana lingana lyao obuya bwabo rokane amakweli yarokanira igakero yomekera ligutene noteba Nyasaye witira so wanja kwao nyenjanya lekana elinda makweli arabogera korwa senkeyega bona tigo wanja kwao koleke tuasabira siri dari Yesu Kristo oyoro motulito. Kwaya ya Uganda mbio Uganda Church Choir oye munyolire niti kwaya ingine imburango sirere siri dari Yesu tuyombe eliletanywa na lingana na omengetenga kama ni Wakatoliki fata akiingia tu hivi all the programs inamalisikia hapo. Kwa hivyo na sisi kama Waadventista tutatasi that. Mbio sana. Tuwe mvumilifu na umoja tumegerania si shedi elinde mbrate atotonyera ikiondokera wasakotu wake. Lakini tukisigisa wimbo Mungu atatubariki. Ulienyo warunotanya wocha bono ababeke chako gotere kola siriuke. Yes. Makweli. Oh, makweli. Na tuwa kuchamila.
Amen. Ana chinga kichinga mbalenga mwananchi tukumwalika ni umurandia ilinde alete lingana na Nyasaye. Pastor, karibu. Mbiye muno oyo mintu waka mugusu Molisia ndi omokonyi upasta borogongoro iga abana wa Nyasaye abakena banene bali mwekirega iga asiri tukuria rero aseng'encho yoko moenia omwana Paul olio otimogeta ase sanduki igari mama omwabo abana ba mwabo chianko chiaye n'abahiri baye bari mwakire tigamba tebe nga pole aseng'encho y'omubasukano oyo iga unde bwensi atarengetiare andate yariganetie asamang'ana aya iga taiti goteba ng'ambuya muna aseng'encho yekomiti eye iga yagendirie omuyego oyo iga omwana oyo iga asencherere ndonge kontaete koiranĩrĩria ibagĩri iga kĩroyo mũri ũrĩga iga n'obwanchani obonene bwageriretwe ikaransire iga iga aseng'encho yogokoba oyo minto kagirete ng'ano nyeng'ukwana igo abange baito bari bare kuigwa eruga eriende igo bakwana basa bariga baga bakogenda so nonye n'umurandia uregaria murandi umintu kurunyamira nindete kumurangeria nonye gokora ari Nairobi kuigwara amang'ana aya iga agororoke erinde eriato kwani na inde tokoro gusaba. Karibu murandi. Family na bonsi abasani abairi tigamba kwani mbuya muri mwensi nteongo shirikie kanisa na Farida na umongi na kerubo twabeire nerenga kientambe otwarengerwai na igoro no twarenge mochari. Kwa hivyo tunashukuru asamalieta ne Pastor Joel Nyangoka lakini mona abantu bali bagotegererege sana na kisima bamayetenga Nyang'ate Junior sasa itigaba sisenie sasa itigaba le mikero yomo ubuya bwaye bogende ko bamona inu chinga kichonzi tusabe murandi atoelingana tatumia byamane kiagera wanchirerire lya atoereire ntule rogo tokoremia turwaiga kuri naye gokoremia na guikaransa guikokoirana kwao yasa umunyamabera mange tokonya twensi una tuikaransira iga na asenge incho yokwariganĩa esafari y'omoerio na intugo togenda tukonya kwegera kero turati mukenga kiturati muketore ono tochene utwabire bibia itu obamona intu ikomo igoyo erie na kero yo mukara aru akogenda senka yae tigatogende twensi tukweburia kero turarare nga kiturarare murandie kerabo tena ukwana
arange ntwanjete kumurigereria kurinde rituko ria rero twanjire Yesu Kristo ekeye rieta ria urimukiriri guguru embwa yaye bisekane Yesu Kristo embwa yao ya igorero rekane na kugusa twasabira seta Kristo yorumobori yetu. Amen. Thank you Pastor, na wacha nami nichukue wakati huu kwa ajili ya kuyasoma maandiko matakatifu. Nafikiri sisi wote wale ambao tumefika hapa kwa siku ya leo, kifo cha ndugu yetu Paul kilituhuzunisha sisi wote. Lakini katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 na mstari wake wa 55 kuna jambo pale maandiko yanaongea. Nataka tusikie yaliyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. The First Corinthians chapter 15 verse 55. Jego tebaiga Biblia inasema ama kweli ngai ukubwa kwa ukore. Ewe kifo, ushindi wako uko wapi? Ama kweli ngai ubururu bwa ubure. Ewe kifo, uchungu wako uko wapi? Najua wapendwa, nataka kuambia ya kwamba mlango wa kifo, tukiwa sisi wote tuko hai na kabla Yesu ajarudi katika dunia hii mara ya pili, kifo inaendelea. Leo ni ndugu Paul, kesho ni mimi, kesho kutwa ni wewe, na maisha inaendelea hivyo. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya jambo moja. Dhambi iliingia katika dunia, na wakati dhambi iliingia dunia, sasa kaburi imefungua mdomo na mlango wa kaburi haufunguki. Watoto wanakufa, the infant. Pia yule ambaye ni mkulima anakufa. Pia naye yule ambaye ni daktari ambaye pengine alifanya transplant ya moyo wa mwanadamu, huyu akawa hai, naye pia anakufa. Hiyo ni nini? Inamaanisha ya kwamba ni dhambi iliingia dunia ambayo inafanya hayo mambo yaendelee kuwa kwetu sisi kama watoto wa Mungu. Nataka kuambia ya kwamba watu wote wale ambao tuko hai, hakika kifo iko njiani. Kile ambacho kinatakiwa tufanye kama watoto wa Mungu ni kujichunguza mienendo yetu, ni kujiuliza ni nini tunafaa kufanya katika maisha yetu, tukiwa na nguvu, tukiwa na wakati huu. Ukiangalia yule kijana ambaye amelala pale kwa jeneza, ni kijana mdogo, kijana mwenye nguvu, kijana ambaye alikuwa tumaini kwa familia, alikuwa tumaini hata kwa taifa letu la Kenya, lakini Mungu amemruhusu apumzike. Mpendwa, ukiwa na uhai, mpendwa, ukiwa na nguvu, ombi langu kama mchungaji ni kwamba uyatende yaliyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu hujui ni kitu gani, ni jambo gani ambalo litatendeka kesho katika maisha yako. Ujiandae na ufanye yaliyo mapenzi yake. Kitu ambacho unatakiwa kufanya, ukisoma katika kitabu cha Mhubiri 12 sura yake ni ya kwanza. Nataka tusome hayo maandiko. Ndio maana ujue ya kwamba ukiwa na nafasi ya, ukiwa hai na ukiwa na nguvu, ujue ya kwamba huo ndio ujana wako, na uyafanye yaliyo mapenzi yake Mungu. Inyora omutongyo, umkumbuke muumba wako ekerore omusai wakati uko na nguvu, ekero amatuko amabe ataracha,
wakati nyakati za hali ngumu asicha kufikia, na miaka eyo emebe, na miaka hiyo ambayo inakuja ni ya shida, etaraika ange ekero oratebe, kabla hucha kumbana na maisha ya shida na miaka ya shida ambayo utasema tindi no mogoko koba moyo asengaki buna eye. Thank you. Sina furaha kuishi katika nyakati kama hizi. Wapendwa, mahali ambapo tumefikia, nyakati ambazo tumefikia ni nyakati za hali ngumu. Ni miaka ambayo imekuwa ya machozi. Ni miaka ambayo imeleta mambo mengi. Ndio maana tunaambiwa ya kwamba ukamkumbuke muumba wako. Kwa sababu gani? Ujui ni nini inakufikia kesho. Kuna kuseheka, pia kuna mambo mengine, kuna ugonjwa. Leo hii utachigamba useme ya kwamba mimi ni mzima, mimi niko hai, nafanya hivi na hivi, lakini hapo kesho upate ya kwamba afya yako imesorota. Ukiwa na afya, ukiwa na nguvu, umkumbuke Mungu wako. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wakati huu ndio Mungu amekupatia fursa ya kuyatenda yale maamuzi ambayo yanafaa ukae ndani yake. Nataka kuambia ya kwamba wapendwa, katika maisha ambayo tunakaa nayo ni maisha mafupi sana, ambayo tuko na changamoto nyingi. Biblia ilisema ya kwamba tukumbuke Mungu tukiwa na nguvu na tukiwa na wakati huu. Changamoto nyingi zinatokea kwa sababu sisi kama binadamu tunazunguka siku baada ya nyingine kwa kutafuta riziki, kwa kuwa vizuri na kujitengeneza katika maisha. Nilipoangalia historia ya ndugu Paul, hakika niliona aliamka asubuhi akatoka na alikuwa anaenda kujaribu kutafuta riziki ya maisha. Kama wewe na mimi tuamkapo asubuhi na kutoka kuenda kufanya kazi, mpendwa, Biblia inasema ya kwamba hata ukiamka hivyo ukiwa na nguvu, ukamkumbuke Mungu wako. Tumefikia hali maisha imekuwa ngumu na shida zimekuwa nyingi na kifo inaendelea kuingia kila kujao. Nilisikia wengine wakisema ya kwamba hakika tukaombe Mungu akatende jambo. Nami pia sitakataa, tutaomba, lakini nakuombea kama mtumishi wa Bwana, Mungu akusaidie katika maisha yako, katika njia zako, wewe mwenyewe uchioji, na uombe Mungu ujue ya kwamba yale mambo ambayo ni najisi kwa Mwenyezi Mungu umeyaweka kando. Umetembea ukijua ya kwamba hata ukilala siku ya leo utalala na imani yake. Mungu atakuwa pamoja na wewe na utupumzika kama shujaa wa Mungu. Pia wapendwa, ujue ya kwamba ukiendelea kuishi siku hii, kesho ingine miaka inaendelea kusonga, uzee unaendelea kuingia. Jambo gani ambalo utamfanyia Mungu wako kabla miguu haijaanza kutetemeka, kabla our vision, macho yetu unashindwa kusoma, kabla mkono wako utashindwa kuandika? Unajua itafika wakati hayo yote yatakuwa kwa sababu ya uzee na mambo mengine. Mpendwa, kumbuka, ukisoma soma mapenzi yaliyo maandiko matakatifu ya Mungu. Ukiandika, andika barua ile ambayo inasomeka
kwa watoto wa Mungu, kwa tabia zako, kwa kuonekana kwako, kwa mwenendo wako, ukiwa na nguvu ile Mungu amekupatia kabla uzee haujaingia. Pia jambo lingine, ukiwa na nguvu ya kuona, naomba wapendwa, uwe na unaona kile ambacho kinafaa cha kumtukuza Mungu. Usije ukawe na macho ya kuangalia mabaya tu peke yake, lakini pia ukumbuke ya kwamba Mungu amekupatia macho, wewe sio kipofu, uyaangalie yaliyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Uwaombee wengine, uwasaidie, na tuombee familia hii kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu, ukijua ya kwamba ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na hata ukiyafanya haya yote, kifika wakati utanyamaza pale kwa jeneza ukingojea kuteremshwa chini, ujue ya kwamba nilipokuwa na wakati, nilipokuwa na nguvu, niliyatenda yale ambayo yalikuwa yanahitajika. Wapendwa, wakati mwingine kwa kipindi kama hiki kinakuanga kipindi kigumu. Kwa sababu gani? Mwenzetu amepumzika. Hebu na wewe ujifikirie, sisi sote hatutakaa tukiwa hivi milele. Itafika wakati ambapo na wewe utatoka. Kile ambacho kinahitajika ni kuchunguza katika maisha yetu ni kitu gani ambacho kinafaa kufanyika. There's a promise. Kuna ahadi ambayo imetolewa kwa Biblia, ili inaonyesha ya kwamba hata tukifa tukiwa na imani, siku moja hawa wote ambao wamelala mafumbini kuna ufufuo. Ufufuo iko na watu watafufuka. Kitabu cha Danieli sura yake ya 12 na mstari wake ni wa 2. Biblia inasemaje? Nataka msomaji anisomee. Daniel 12 verse 2. Yeba tebaiga inasema abange babo baraire asiriroba ime mbabuke. Biblia inasema ya kwamba wengi wale ambao walikuwa wamelala mafumbini kuna ufufuo. Abande mbanyora ubugima bwa kale na kale. Wengine wakifufuka, wengine watapokea ama watapata uzima wa milele. Na abande mbanyora ubusoku na uguchaywa wa kale na kale. Na wengine watapotea milele. Biblia inatuhakikishia saisi hata kukiwa na kifo kuna ufufuo. Lakini changamoto iko hapo ni kwamba, je, wewe utakuwa katika kundi gani? Kwa sababu Biblia imetuambia ya kwamba hakika tutakuwa na vikundi viwili. Wale watafufuka na watapokea uzima wa milele, na wale watafufuka tena wapotee milele. Mpendwa, naomba ya kwamba kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tusiwe tunafufuka tena tupotee, lakini Mungu wetu atupatie wakati, atupatie fursa tukiwa hai tuungame dhambi zetu, na tukiungama dhambi zetu sisi wote tupokee uzima wa milele. Kwa hivyo wapendwa, familia, hata tukilia, tukiendelea kuomboleza, tujue ya kwamba kuna ufufuo. Kuna ufufuo, na ufufuo utakuwa ufufuo wa milele. Yesu Kristo mwenyewe aliaga dunia
tena akafufuka, ikawa mfano kwetu sisi kama watoto wa Mungu. Hakika ikiwa tutatenda yaliyo mapenzi yake, tutapokea ufufuo, na ufufuo huu tutaenda kupumzika milele pamoja na Mungu wetu. Wapendwa, nataka kusema ya kwamba ni vizuri tujichunguze tukiwa hai, tujue siku zile ambazo Mungu ametupea na tunaishi katika dunia hii. Wengine hapa, kuna mwingine alisema ya kwamba siku zetu ni fupi, na hakika changamoto ziko, lakini tukichua hayo yote tutajiandaa kwa ajili ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hakika wewe pamoja na mimi, if we know that we are dying soon, na siku zetu ni fupi, basi kile ambacho tunafaa kufanya ni kujiandaa, kuweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Thank you, wake up. Kuweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu inamaanisha ya kwamba if you put your faith in God, hata ukikufa unajua ya kwamba kuna ufufuo. Kwa hivyo wapendwa, sisi wote tukaweke tumaini letu asomo nene Nyasaye ito tumanyete ng'aki amakweli ayabeire naro lakini imambie yemo ububwimburororo kero twanyorera ing'ana eria abana ba Nyasaye lirorio nigo turagendere gotera amatera ali mwara goterwa amaya amatera ali ekwaya yatera amatera ali twatera tokobugie bitureri nebirori tuganye togocha kwa Yesu Kristo ekiagera amakweli agochigosirimwa ataborororinde goika kare na kare. Bana ba Nyasaye igo turatebe ng'aki onye twegene ng'omonene Yesu ngochare egenteke ne turatebe we can say goodbye asense yeiga igo togwakere ense yeigo kwaeri na mang'ana ariarororo ariagosumbua mang'ana ariamabe atoruga iga chifu na atora mang'ana gaiga. Kuna mambo mengi alisema, yale mambo sitaki kuyarudia. Mimi ni mhubiri na kwa hakika mliyasikia hayo mambo yote. Tutaaga hayo mambo yote tuyakero kwa heri tumanyete ng'aki una abana ba Nyasaye Yesu ngochare oyo uratutinye amariga tagete bate abana ba Nyasaye tagete kurweke fungo aseng'encho ye family. Hebu na tusome the book of Matthew chapter 9 verse 2 na kigitabu kiegoteba igitabu kia Matayo kianda kifungo kia ya kabere kiegoteba iga. Biblia inasema na digereria bakamworentera omonto orenge rigata. Yes. Oraire borere. Na Yesu ekero achia korora okwegena kwabo agatebia oria rigata remia enkoro umwano one ebibe byao byabeirwe. Thank you. Bwana wa Nyasaye, hawa watu kile ambacho walifanya nuko woli omonto oyo orenge rigata omonto ole marete omonto orenge nebibe emechando yonsi ya ichire pakaigase Yesu. Nataka kuambia ya kwamba vile tuko hivi, tuko na shida chungu nzima,
tumelema twabeire magata twabeire imeuko ngurunchiyo bana ba Nyasaye keroyo moitorensa namaete omochando oria gwetera nebibe biri abogoirie awenerete kobogorigwa airwa ase Yesu ori obogoretie omwana oyo orwarete kiagera achandegete ase emetuka amatambe akamoira akamanya Yesu nero orawenie na inche nabo ntaete goteba ng'ekene oyo oragokorera omochando ogo oyo oragokorera eshida yao Yesu Kristo nere bweka omonyene kebunge kiuchinse. Ukisoma Biblia inasema ya kwamba take heart. Kwa hivyo familia nawaambia ya kwamba enyewe inakuwa uchungu, but take heart. Mungu anachua, Mungu atakuwa pamoja na nyinyi, Mungu atawaongoza, Mungu hatawaacha, Mungu atawabariki, pia mtaongezeka, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, Mungu atazidi kuwa pamoja na nyinyi. Kwa hivyo nasi kama kanisa tunawaombea, tuko pamoja na nyinyi, na kwa hakika kiwa kuna usaidizi wowote ule ambao mnataka kwa ajili ya kanisa, tuko karibu kuwa pamoja na nyinyi. Nataka kuomba ya kwamba Mungu wetu atusaidie, Mungu akusaidie. Kipata nafasi kama hii, tenda yaliyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ningeomba kwa wakati huu familia wasimame mbele kwa ajili ya kuombea familia. Najua pia kuna wageni wale wengine ambao wachaongea. Administration wako, na pia wakati tulikuja kuomboleza Mturarwe Rungori, hayo yote yatafanyika. Lakini kwa wakati huu bana wa Minto nonye chingurunchiyo abonare gusaba mutare ng'ora gocha busiogaiga elinderio tubabeka soko boko kwa Nyasaye ekina kimwe aturangeretie buna basumba bo monene kurangeria barisi ba Minto na pastor buna barari bache gocha elinderi tokorere family yeiga masabo kende nkiyo turabakorere kenene gutatiga kubakorera masabo alibasaba bune family moro. Naomba msimame mkuje ili tuyafanye maombi kwa ajili yenu. Sae na manyete eki kiagera aya igakoreka singa kiechiga omone Nyasaye takubatiga omone Nyasaye na bagate igo mbuya mono oyo minto gagontenge family ye iganene nere omochio magembe mwezi kumuranche nchugocha turakorogo tumanye kunya kubaga puneta keire barisi bana tinda barora egere sukagocha busia igo ekera barisi bakunya kubaoncho kanana asengencho yoko genda gusabira abaminta baiga pia mona barisi no baregaiga kanisa noera mona inwe nainde na beba charity nainde na bagendrete gusanga mona inwa program yeiga pia mona konda ete kurangiria oyo minto omorisi siocha. Where are you? Oh, umulisio sukirake pastor sukagocha mulisio jawa mwanda hiyo jire. Okay, kuranche nchugocha ntuta etego korogo sama naboigo pastor abanta baba minto paganetia masabo mono ekiagera
no understand it na bantu bao na inde sakoro wanja kwae omorisi oyo iga na bonta gitasabe na boigo na pasta na kore nteni to rorenga programu ekubwati nkireki. Tuamini na tuombe. Baba na Mungu wetu aishie mbinguni, tuachikabidhi mikononi mwako na wingi kwa sura kwa sawa na stahili. Umekuwa mwema kwetu tangu utotoni mpaka wakati huu. Uturehemu na utusamehe dhambi zetu. Nimekabidhi familia katika mikononi mwako, hasa wale wamefiwa. Uwasaidie na uwashike mkono, hasa mama na watoto wake. Mtoto Paula ukua wetu kupita kiwango hiki, lakini amekaa nasi, tumeona wema wake, mweke mahali pema peponi. Wale watasafiri kutoka sherehe hii kuelekea pande zote za nchi hii, wape neema ya barabara na wasaidie kwa vyovyote vile. Ndio ombi letu katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Komenta nayo Nyasaye toiranira asuri gukwiranira ng'ambu ya muno. Jinsi chiga tokorete familia yeiga asa mabokao asa umusumari orasi bari goro mororo kubwa mono mungina na asabiro nyare komoremia mariga na mange keratigire tu abana barerire nabono yo murura asigati Nyasaye bwa mabera na bakweburia maswali amange akina amanyire ngema mbie yemo no mwelichi wa samaswali akweburi. Nyasaye na asabiro baremie nubuya bwa bororekane chinga kichonsi kurbono gwikokwirana kwao. Sisi ni abairi n'abasani bonsi abaikaiga n'abasokire bachire bonsi remya keroyo. Tatu muyenkeye amakweli abeira aroro. Otubusabanga tatu mwanchwa oyatenenie asaya igabe nayo kwiranirie lietari ya ng'ambu ya muno. Nyasaye umunyamabera amanga bamurabari abakorosie nyumba yo mumroyo utimukire na abarwo basisenie osesenine chinka cyabo. Nyasaye umunyamabera amange kero yomo oyo irari bagasinge nchimiroberie tiganyoro goseseni wagokuru asore no morandia oyo toireri ngana Nyasaye nere musesenie osenenine nkayaye kera bengonde nara asaiga tatabwe megando koragereri wakora asinka yabo. We stand against it and pronounce the blessings of Jesus Christ. Tigeri talia uri bakwe nubuya bwa bororekane. Wano kabamo na into torindo tuagata sonsi na kugusa tuasabiri ngonsi na ikerane munorigetie nambu ya mone kiagera kwa igure na koiraneria asireta ya Yesu Kristo yorumobori yetu tuasabiri na kwegena. Amen. Amen. Elder Jared. We salute this way. Wakete ndio tufanye vitu viwili tumalize. Ketini. Introduction watakucha baadaye. Achiga kichiga taita korora umugambi bw'ekinyole keiga. Umugambi bw'ekinyole konyoro mugambi naro. Okay. Mugambi nchubwango wali konya mo council ndoro ose mwempi ndebwensi ose area representative ndebwensi achiche basi ikabire. Nimeshukuru mimi ase umuyiguyo bw'umwana oyo abeire umuya ikigera omanene karo na bekonyarikana gutagendare n'ensemo ya bagambi mugambi ondi bwensi uyo orororo anya nanyora lichibukuru asa bagambi nga bagenda ase batakire igo tibali koba naintu n'omugambi oitu konyorora umuroji na wanji konya tindia igo nde sabani ase omwana oyo agosire nona aringe
nanje onare ngombo geni nachete gocha nero ika ng'ombe yayo mugambi uyu uchako ikamogosa onyire chiro igo rende tiga toreme ng'a omorobirio mbuya mono ritang'ani ase abanka mwachagete nabo igo igo rende korwa mwagachagete iga nabari bachagete rogoro kubwaterana gukaba okuya mwatoikirie omobera iga naende bono rende rero nkogachware ase twensi aria toganyete ase togochi kogachwa igo mbuya mono ase ogokora oku buna nanje buna omogambi bwa ekenyoro nabo nkobairaneri ng'a mbuya mono kubwaterana na oku engencho na kurukare banto mbakanganire nabo tware koenda ame ekabira eyio igo rende naboria onde narororo ase obogambi ago raterene akwane ng'ana rimo igo basi onyoete iyo onde bwensi oria omogambi gakonya gocha abanainchi bari obwate chikawa ekagu ebogete ekagu noe kopimukera rituko ria aramisi ria society igo moigwere naende mobori onye momaine nona bukato ngopimwere bori ng'anarari basi igo rende nateba ng'a oria omoemusi atoma gose gabana waombolezaji wote mliojumuika hapa, familia, tumsifu Yesu Kristo. Ntagete na nche koira libageri okwana mang'ana abere on behalf y'abagambi bantoma erinde na nche ndete ujumbe yane ya wojese family yeiga ritangani kabisa nche nkoro kwa Rogers Songeri iga ninka ne family yetu abeire so close na barabwo nimbwate family members bara iga bara basani naende who have become my mentors igo na kikiagera nacha iga on my own behalf na on behalf yomo governor Oitokisi County omoske Simbarati ekeronari gochicha na mote bintu bwata matanganka nere kagonte binga yaya indwere ujumbe yane uchise family igo pole sana from the governor himself and the entire county ya Kisii. Pole sana family to lose omwano moke of this age to me nkoranga ne ekeranyi kerosan because kera tokorigeli life expectancy yomonto bonigere at 70 but kero konyoranga omwana moko usirire ole miaka 29 ikine kiranye kenene sana gochese familia ye igo pole sana omugavana nanto magochaiga ongairo ngolia 5000 data nkonye Rwanda gaiga ekerana arule ujumbe yae nomo women rep Okisi County okorokwa mama Donya Doris Saburi nere nanga kiresimi mambia kangere na bari gocha goikaga lakini yanyalikana ngare koyense igo nere nantumira irongoria ya 5000 ntagete korwa ujumbe yo mugavana anga after na rulirende rambirambi gochese family omugavana na sobisi and I think eye tole metinyi sita gesa irobogambi
amagendero nagenderete konya kogenda ngora rituko lia igoro moisonde form jeji basari nchiarutwe chiti chigo chigokonya abana bale secondary lakini ututagete go target abantu bari bataka batari kwenyara kina kiekerenge kenene tutagete koa to make sure bunanche nde angeno burayi buria gekogeraga ninka nintagete komanyanga abantu mbarenga ba apply to se basari area nanje nyora marieta yo nanje nyasugume abana ba mindo banyare goskora ki banyare gosoma because amasomo naro aragere tome siense yaito ebebuya nagosirie ndamwamu ase region yaito osema nombo bengo kwana kabere omo MCA oitoga nimanyete nga chibesa chi county njirasoka lakini ntutagete komoboria undi bwensi olegaiga kero kendo uranyare kumuikeli ujumbe buna region yaito ya Bogetauri burabu twanyorire chinga chinyinge sana togotigara maega asama genderero lazima achiko kobaga kuboria abaga kabeke nyoroga tonyora mache tonyore chipara tonyore na kiregento kibwenerete kirigo kuruguru ase county eri na inche asenge nchonde ngaga ninga nimbe ginko ligereringa ngazi kyomo MC yago kora gochaga gaseito eligera abantu baito ekoramba agete chikura banyale bago faidika. Finally omo women rep oyo kuruku Doris Donya Aburi ngoletare a charity mission igaiga ntagetache gali Uganda elinda abangina aba mama abali gaiga bonspi na barabu banyale konyora chibesa chebyombe na barabu banyale kwegendereri ase biashara na gosomia bana na gokora mangana ndons ale arachikoleta magendero asense yaito igo ayo naro bantuma na nche na ikiri ujumbe na ende ntagete gukura kingotevenga pole sana ase family and may God bless you and protect you. Thank you so much. Esa ulichinza chelile njengo lokupeni magembe esokoro ya maremu eliete lipeni magembe tawasia na peni manyange titukeli maro ni akanangelia kumbe nando range lipeni na nchi nabona ikerete mbuli yinga yesa oliete eli ege ntogeta watu isabune kemo njengo lokupeni magembe omwalimu noli yako lokupeni magembe ke alie yono amalieta aye tawasea bono ntai tukukwana ya omwesimiwa naro ntoma antomeire message ya sesimiana ontomeire siringe 2 igakoro kwa wirikini michira nyangu eso omojo koro uyo e family friend to this family igakoro ntevinga obiri ajete no bochuti bwae igabete namba ibere nabwate biega ebyagaso igomunya ko munyiro mujo koro mumanyete muna to inyoire iga ontebia eriwe ya mombe kesani eriwe ya mongi amachumaro gorali yombia bana. Thank you. Ono namana gusa bumongino likero bonchwa kuja hapo mwana tarekero gocha mama kuja na bana bali baye nchwa hapo